Makafuin ni kapatdo rakwawat-watek. Mangnanaw si Yesu doraku ami bebnengaranom. Ami ngaranso tiadidiam. Tiyaru sirawu tawa may sili-silindo katangkedna. Amuriwo tunarana ragpicido varangi. Amlisna a kawato-ato na. Do may bebnengaranom no varangi. O aro watawam may tatanek sirado pamsan na. Makaranam nanawon na sirano aro watsiringa pengengayin na. Maniring diram pakamirngenyoan amyenso asa katawa mangay manukos. Manukosam amyenso romsido raragan. Mangida tuktukan no miyasasalap. Ukarwan nam romsido kawato-watuan. Amlidata amyenso alikaya tanadodang. No amdadawo aruam mapsengdo ka jina makayamutan. Ta alikayo tanadodang. Uromsido katamtam kanam tanaam lidam di malasi. Ta kaungungan no aro watamek. Uromsido apyaso tanatanaam apiyawo kalidalidana. Akapakapyanarana malasi. So iyan no malasi so sikatlo angarnan. Akano sikanema ngarnan. Akano makapuwo so asi. Maniring si Yesuam amir ngenyoan piyanen nyo do wununed nyo urian. Mavivo si Yesuam unyiwu mamiring so ciring natawam. Macira sirado raruaso ikakarwana macinanawo ji Yesu. Mangi manaesno pipi pangayan na. Maniring si Yesuam uji nanyi patu pa pipi pangayan na no. Katalamorong na ninyo ni yamatadutuam ipanciko jinyoan. Ukarwanda no tawam nanawon ko sirano pengengayan ko so ciring ko. Akman so ciring doseisyo. Maniringam tanacita-cita ngendam akmadai jacita. Tana amyamir ngendam jidaten ngi. Ya budaka nges-ngenan jaken. Makungukuso wanjin ambunaso raratenda. Maniring dirasi Yesuam nyo jaten ngiwo ko pengengayen aciring ko. No si akman kamo sangam jabu kapakateneng nyudo karwan no pengengayan koso ciring kuah. Unai panukos no tauriam ciri-ciring nani yamatadoto. Unyirom sido raraganam kapalangayan wurino tawa jimei yagagaiso nyimamiring aciring nani yamatadoto. Agapen ni satando uno nedda. Unyirom sido kawato-watuanam akman wuriso tawa masariya umamiring so ciring nani yamatadoto. Amji makaya mutwo ciring nani yamatadoto do uno nedda. Numasari dawo alalo dakano pirarutan dasira. Do kalap daso nanawoni yamatadotoam makikaya mabliswo uno nedda. Unyirom siranado katamtam kanam tana amir ngendawo ciring nani yamatadotoam di makapalasi tamasanga sirano varidado karawan akalitan jirano
pi may maso dan dakano makakadaya ikikakradado karawan. Amuriwo ikabengbeng no ciring nanyi yamatado todo uno neda. Unyirum siranado apyaso tanatanaam akmanso tawa umamiringso ciring nanyi yamatadoto. Amay ngong yuda may gananya do uno neda. So itiak mandaso aro so Asia kayo. Maniring pa si Yesuam. Sino mapangiso rampodo tiraem no irirayan. Jinapangayawo rampodo pakacitan siya no tawa. Abo di may tutuwa matayo avari. Akman sang tananyo jatan ngisi cai kwayawo nanao ko jinyuam. Cara takaten nganyo ranano makwa. Amir nganyoan piyanenyo do uno-unednyo wurian. Maniring pajiram piyanenyo do uno-unednyo. Uyanyo ni mamiringa ciring. Wo awapanyo siyado icatataunyo am akmansang wo awapan na siya jinyo ni yamatadoto. So ikarwaro na pano ituro na jinyo. Ayarana mamiringso na nauna ni yamatadoto. Amuri wo pakamiringanyo siyaan. Tao mamiringso ciring na ni yamatadoto am. Arwaro pa o makarapajira ciring. Am o jinga miringso ciring nani yamatadoto am. Tanamian so alikaya katenengan dam. Tumika bubujirauri. Maniring pa si Yesuam. Uitala murong ni yamatadoto am. Akman so manoko sa tao. Mit kedumaepa kayo kinadomaro. Am jinatan ngi wo ilidanaranano ni tokosna. Wo tanam mapalidaso makakadaya ni pamuana. No apiaranao kalidalidanam mapkaranano asina akarakunarana. No marakuranao ni muanam langin naranano mapay mua siano ingiten. Do karakunaranano mua-muana. Maniring si Yesu do pacician na siram. Akman suwan jinwo italamorong nanyi yamatadoto. Ikungo pengengayan tasya. O italamorong ni yamatadoto am. Akman suvoto no napa. So kalikay. No pamuwaen no tao do tanam, amlidarana no kadadayan no aro. No umlidarana uriam, bumakata sosang, napa, so karakurako, amangidapi vayan no miyasasalap. Aruwo akmansang, apayayingan na ni Yesu at siring na, inanaw na so tao. Tunamanguray wo katen ngandano tawa inanaw na sira. Numiendo kalwaluvutanam nanawon na sira no pengengayin na aciring. Numavivo si Yesua kano machinanaudya. Upansyan na no pipi pangayan no nanaw na. Doa upna no kasaroam maniring si Yesu do machinanaw jam. Mangita mo do katuvangan no raku may bebne nga ranomaya. Makaranam karuan dawo aro watawo. Am ni man marana si Yesua ni sumakay do varangay. Mangira na siram amyan so karuan no varangay amatsiravorjira. Makaranam tunangira sa sirano rakuwa pagpag.
Amuriwo nyipikabkas narana. Makaranam loko-lokongan narana o varangida. Kajinarana tengpaga no varangida. No kanangam amyan do mau jinasi Yesua tumanganso o namitke. Amuriwo niyokayan dasya. Manyiring siram mo mangananaw. Tamo na maraot. Manwa kadyalo. May vangon si Yesu am sirsir ng naranawo pagpaga kano pao-paong na. So di na ni may agagaya may na. Manyiring rana si Yesu do machinanaw jam. Ikungun nyo ikanyari. Nyo dimigan-ganan si Yamatado to. Mamiring daam iyak da. Manyiring sirado kaduan jiram. Sino-sino ya natong amiring apano pagpaga kano abkas.